Tracy boakye ntino say omo de Tracy boakye ato wo time kuru wo no pese wo di akwala ne na me so na me ye necessary ne de me mpene ne empene chna wa wo pe bia no na wa to am na ba bebo me e de asem mo start free ba ko no mo start free me yi ya suka ni kai na buga aka ko ka greet na ma na buga aka eye me time de Ghana 41 no mo ye no de ye me time side de atom no mo ton platforms no mo dide no me ya fa atete me kam so me di nkrofo bi pa be kanya nsasem a kire wo mo akwala ne de no maye mo waye Suzy Williams started ye mo yesa ekuma akwala na to atwene just for neat mo ku akwala na to atwene say Tracy boakye so started ye this year 2020 mo di na ye twa apia e na mo di twemo se mo di akwala na ye na so obi ase won begina akwala na chenya me ene na ma me nua na London no me nua ketwa no we will deal with you guys ade wo ekona ba so hwan na wo jai ma me ne ba wo TV no so na wo YouTube. You know the rules and the regulations there. You know the bylaws. Punin bibia. I didn't tell me mama na baba be jine wo TV no wo TV no so. I akwala na sa. Unu say akwala no betime asiu. Information of character obetime asiu. Tracy nko awo ba akọ wo yi. Enkrofo wo Ghana ye nim omu kununum. Yen eno de enya crime. Tracy nko akọ wo ya. Ghana for mo pese mo hu papa no de one na wo yo pese mo hu boy crow say guy crow say why crow say mo pese mo hu nipa crow eye mo asem Ghana for way fans way enya mo fans. This fans is not your fans. Akola na ba abonten a wo ba na oba be kasa mo si wodidi atem. Akola ne ba kasa ka pese sa mo penifo na mo sem na mo ka no ka pese oba ye no na ka ba ka fufu esim table so amamo ana mo pese ka oba na ka ba ka fufu esim table hey ade na mo Ghana fo ye ni pa bone fo sa mo pese mo tete akola ne into pieces mo pese mo scatter akola no mo pese Tracy won na wo maame na wo te wo na wo ka no wo se Tracy wogu hwan maame ka asem ba akonkyerɛ so wo ya asantini na woni tani ko wa akwala na nya wo de o because akwala no obufie kura woni ade Tracy wo ye tani eti wo maame na wo kasa Tracy wo ngu obi a ogu na to ogu me bra ni ebeti yeso no ye nto no ntwene yeso ye nto Tracy ntwene Tracy ni suma te say ya Tracy ni suma te say ya ye ntia sama so be kan to kwa na wo bu ede ti na mo so da no mo ye hypocritism enta ukakatani ba kwa waka ede say friend tafo ukakatani ba kwa waka millions woni nuane ba no be bisa say ede na waya na say wanya hwuo wono so ba ya no so ababu bi sa na tafo enti na friend tafo no Tracy wanya asantini bia ahwi mi say metima ka say me ye asantoa because me ya wo me ye friend say eija because ya wo me kumase me ma me kwa wo no kumase so metima sembo aka but no nche say se chenchina achi kumase mentality no wo me ka twide. But what is your problem? Tracy, what you are kind? And Tracy go one more say, and Tracy one asantini bia hu you. Ne ma me na asantini papa, me bra. Me friend papa kra me wofa. And Tracy now no what one, Tracy wo abusua. Any ye tonofo, be mo shy say na mo to one na mo ye no. Nobody, yan kasa kra no wanya yo. Mrs. Akra kwa me se man pia mo tembe kubio. Wa wo pe bia come and attack me. Wa wo say wo pe, bra be attack me. Ada akra na dia no dia ye mo. Ghana, what's Ghana? What ba be kuma nkrofo no. Papa we doctorkwakuoteng. She adwuma wo bie wo Ghana ama unemployment akofo. Mo hwe adwuma papa ye bie. Say dem anya baby ankwa ankofa. Say sa papa na mo de kwa akofa. Na mo problem pa ne de ho was Tracy a won wo ye nim. Mo timi de akola kitwa we picture. Circulate wo social media. Tana shi papa ni image. Eno de mu buade ho. Eno de mu buade.
eno de mo a mo circulate papa ne picture no mo fie doctor papa obi ti say papa no angel ewom mo fie ho obi ti say papa no ewom wonya mo fie obi o ti say papa no ewom but mo wo audacity say Tracy pia boti be di obi atama mo so ma be ye ni bi ohun mo so ba be ni bi papa no mo tan papa no image papa no wo yere wo ma woni mo questions and ne ma be san about this thing. A man dey to etima na to etirimu. You don't know what is the cause to say oh papa and the family mu. But mo nyankrofo mo be hu sa de ne da mo hu. But akwa na sorry pie ya mo be ja ka che. Wo ma me a wo ti we. Say dey na house, mami pa ka be sharp physical ka wan ka beti. Me sharp physical ka wo be hu say ye me entafo no ebi adwene nye. Obejina akona ba eyi ho no asema wo kan na wo ye ntro. Tracy wo ya akwala honto na waye. Tracy why akwala honto na waye akwala oye honto na waye e no yusu na adwen de wo ye nyina no mimi do Tracy cha 29 no na Tracy wo no mimi ni bi e ma bebre de o mo tan akwala no wo sa na ema ni nti ba akwala no so wo bo no homoden so wo timi kra kon de obi ma na to dan ama na e adwene e adwuma for wa na anya adwuma mo man timi anya bi ni ti mo fa akwala no ho tan den mo pesa akwala wo ye den mo pesa akwa no ede mo pa mo ntra ya akwala no na ebi hye nkom 2 months obewu yeti Ghana ye hwe yeti Ghana ye nyina ye hwe sa akwa ni ti kwa ye ne ya wo sa maame no sa akwa ni ti kwa ye ne ya you go smell pepper mo be smell pepper edi na akwa no de ayemo edi pa na Tracy wo de ayemo Tracy won kuma obi ba wonye obi ahwe wonya ahwe woni nipa ba akopɛ ne kokko Ghana for mo asasem no World Cup den ade mo problem pa ene de wo he doctor papa you watini baby o mo ti be the picture akashia mo ti be the picture akashia se chenchina aye wo no yen ya ye Tracy ebusuafo no yenim do ne wo ye o yenim do ne wo ye ene enya frustration wo mo obi afie medidi o Tracy o mo obi afie medidi so mo betina mo baby amonta baby wo ekuna ba nso a wote wo no mo no wo kura na ho ye meshi wo sa ekuna ba no wo ede adwen pa na wo wutirim edi adwen ene wo wutirim a wutimi kofa maame ne say maame ne mrama bekeka nonsense they say chama wo kura ne say Tracy egu asantefo ni mu ase wa de hey maame Tracy wetani o ni maame na ya asanteni na meka akyerew se woni pepe ni kwa wa na asatani kwa wa oba no ye de because ye di agade ye fa akwala ne ma wo akwala because akwala no kro efe ne say okwa akanfo side na o meyi na ma ne say akwala no wo ye tani enti Tracy wo ye dia enti ye na ebe kasa Tracy wo gu ye ni mu ase be Tracy nsu da ye do no ya gye no Tracy de wo ye no koso ye obi aya empi abonte me mama be di ni pakro dream obi aya embiwa no obaya embiwa no so camera kwa so emo attention omo de fa hu de politics na sefo emo attention do see wo ye obe ma te se me ana so ba te se no me face me pictures mo so na mo se wo mu ade e na wo kan sem say wo mu ade e na say wo mu ade e na say wo mu ade e na say ade akra ne de no de ayemo de e no de ayemo de wo say Tracy abaji ni kunu no wo mra de wo say Tracy abaji ni kunu no wo mra na enya ni kunu ma no de wo say Tracy abaji ni kunu no wo mra no me kan kire me ka kire e ye fe ne se me ka kire ni se mo de bia mo da se mo sha akola mo so ra mo so hadwe mo so ra mo sisi mo so so mo ade mo Ghana fo mo bu ade mo Ghana fo na mo to na mo ka sem Ghana fo mo bu ade Ghana fo mo mu ade Ghana fo na mo to mo mu ade Ghana fo nyina te sa ade Ghana fo mo hwehwehwehwe na Ghana mo bu ade hwe abatowe ya ye tu hwe politics hwe president na eyi hwe se no mo si twa ye fe ne se akufo ado ano hwe se no mo si twa mahama ano wo Ghana dem Ghana one day kwa wutibi mu ano but hwe se ne omusi eye sa omo eyi no na Tracy pia bonte be kasa de a mo right say mutimi ye de mu pe bia mo butu Ghana fo mu ade Ghana fo mu hwe suban na Ghana fo tie no sa suban na mo de
Sa suban na mo de aye awo your friend is saying sa suban na Tracy osuaye Ghana ho suban be na mo portrait no ho Ghana suban be na mo portrait no ho as so ba be gina ho no mo aka se den na wo to na wo se na se de Tracy and then me ka kire mu and the day be me ka kire mu Tracy no wongu asantefo bi eni mu ase no Tracy wo ye tani wongu asanteni bi eni mu ase Tracy wo ye tani e me no ofa na ne ba no wo ye tani enti wa obeka se wongu asantefo eni mu ase no there be I'm clear the air ye na obegu eni mu ase yeso ye pentokwa ye tag ebo ye chi ye ntokwa mo bia nja honya hypocrite bia entafo no ye tag ebo ye chi ye ntokwa ye tag ebo ye chi ye ntokwa enti munya asante sam no free side ho ma Tracy munyi ho free ho na mo fa ntafo no hye ho na ka mo beti ne suban na se tani ben na obeka na obeja wo tani ben e na obeka na obeja wo de kan kore tani ben na wo kana wo se obeja wo wonja wo ne nya wo kira wamboa no ho ntono wo ya akola wo epanyi wo ma nye sade no kura abin bi watrata na so mo ye hypocrite ye wo yi ye kan first ye wo bongula tina wo bongulo ye wo zongo tina wo zongo ye mienu ye mo ebra beta na kwa no wo mu ade e na kwa no wonyese e na kwa no wonyese bibi akwaka papa entetre de so ati so obi di wonimu ye foma ebe ya wo de obi di wonim ye foma wo am hwemi nti ebe ya wo de my sister, my brother, it's a bay because obi to abakasa kwa no kasa dodo. Me na minya de Tracy nya ye ni bia. Ka me se na me se dwame no mu no. Ka Tracy cry. Ka sama me kan de mini kura me kasa me obi. Wona wunya de akura no wa. Wona wonim kasha. E wo no ho a ka won kasa. Mo sori na mo kasa. Mo sori na mo kasa. Akura no ye adwuma. Wo ye adwuma. Mo tane Tracy image sa say ne ba akola ketwa na ya wo no so no. Hey! Akola no good destiny. Sika for more Ghana na. From Sam Jonah to Mahama to Ibrahim Mahama to Juan ni na mo dia target no. Ade. Any bre nti. Ya bibia na Ghana for any abre din because of a come. But there wo Ghana na wo say mo tackle no. Wo akunaba wo ni masama ya koso. Woni ma sama e koso na ga that wo bullying crofo or young crofo that is the time I was like am sorry gina munyina social media munyina mo sorry na mugina ho but like monye this is the time monye Ghana police are corrupt everything is corrupt monye Ghana for monye ba kokura sei monye mu bie ma no kura e na maka but Tracy asem there mo betima be gina ho no ma host program 3 good hours just for the bad day. Me catch up today, my match assistant Tracy no way tenny, or to send me a mijina hui. And tough on so we are more fun, so they'll just give it to you. Tenny be him sadie no. We are in tough on the bay yo. Tenny be no better say bedin kwasi asem to also grow for di or mon kwasi asema or mo obi edin kwasi asem fan ye side ho. Aye. Etina mo kan no so abeka bi a kire mo no. Obi to as Tracy buade, Tracy wo mu ade. Na mpa che wo. Obi embu a wo bebu no. Sa time na ye kasa adibuo no. Sa time na nipa eso mo krofo eye bibia na sa time na be bara nipa ko mo aduane di ntino na respect bo de ma no. Shit. Na de ma no but ene de pa yet we. My mo twa so na mo a wote ho no mo kura no mo twa nkrofo ano mo twa mpanifo ano mo di wo matem. Mami a obetina wona wo yese no wa kunaba o yesiwa say yesiwa say what YouTube you know what the law says but what about betina ho am obi aba betina say Tracy or 37 mami no na wo Tracy wona owo no sometimes ye can some ma yenka sometimes ye can some ma yenka sometimes ye be ya no can some ma yenka no mo start it no mo twa kwase asem ejimi sem de akwaso wo Ghana no e na wo se mo hwe ho asem na mo ka Ghana is sinking Ghana e kwofom de ya ye wo cases wo Ghana no you say Ghana there is no law in Ghana law wo Ghana ne say wo be ye bone ne be soma say ye mbekun that is all apart from that no
Law adia ba ko pe wo Ghana se wo bie wa no a ye be soma se ye mbekum. But adex ne de mo nye mo so mo platform na wo se mo ye your friend say mo kan sem no mo betena se na mo de Tracy asem se kwa de akwala ya wo na wonya 1 year se se wonya 2 years no sa akwala na se monya na mo de na ye twa apia. Shame on you guys. Shame. Mo ya de ma ne ye ya papa. Na mo ka so bia na beta no. Hwe wo de anya wo de no no. Tracy wo mo busuemu abubi mu na nka mo pew. Tracy wo busuemu anka wo so nka wo pew. Tracy owo busuemu a ka wo so nka wo pe. Adentin na chenchinachi. Tracy ba no kwa no pese mo de show bi. Adentin mo pese mo de show bi. Tracy no, ya e na busuafo nim do ne wuyo. Wo se won kan kire mo. Wo se won kan kire mo. Eno so mo be no maduro wu. Mo pa mo no para na mo wu. Mo amote ho no na mo ka na asefo no. Panyi ya de a eno de ye nka ho. Make us friends na enta for history make us ma kire mo. Now so woni okuno kokora na ye kwa ka asema is open achew. You say panacho. And net de e ba ye bon kuro be man timi pa oba na chew. Everything is changing. And she said, "Oyi, wo maame, no pressure wo maame twem na so do kote ekoyi a wodi no. Wodi no. Wundi no. And she said some na moto na mo kan. Ye sin tro bia nka dem this year. O sin tro bia nka dem. Ye be ba wo ye panyi. Na so wo to wo say wo de Ghana ye wo de ya. Ghana is for you. Now bet my bejina ho necessarily. Now what you be at him now ko baby free. No be so to the baby and support wa. That is the all palaver. Obi I want a choice. Obi I want a choice. Obi baby I ebo MPP, ebo NDC. Nation family away. Ebo NDC, ebo MPP. Beti na ye one. Baby no kra na dan Ghana for munya kra ne di free monum. Munya kra ne di free monum. Na say yes pack wa mo so a ho. Yes pack wa mo so a. Mo be miserable. Say yes pack wa mo so a. Mo be miserable. Aden na mo te sa. Mo ka say nkofo be jam sa ho. Say bibia don be fa mara kwan so. Bibia don be fa mara kwan so. Mo ka say first na obi a social media na wo ye bibia na pa kwan say no aka na no atum no abeje ha bo akwase na yi ya sem on letter obeye steady next time obegina obi plant obegina ho no ma we invite obi ma na obegina ekona ba TV no and tron kwa no twa egu your friend say open Tracy number just contact us ya de be ma no obisa no ade Tracy no dey bone pa no de ayemo Tracy dey bone pa no de ayemo for your correction Tracy wo ye pepeni Tracy ye tani Tracy nya santini enti wongu kro bia ni mu ase Tracy ka eba se wondi ade anka mo bayi na ma mo beka se Tracy wonya santini so Tracy he de o ye no kwaso ana ye so mo ye omukokun omo ye ma na omo ye omukokun wo ye sreba omukokun na ye hwe bebi atumi wo ye hwe bebi atumi where the power lies so what to me say why nipa yesi adomo mre na nipa ja bibia so what to me na so be kun akola na go and kill her na yenhwe na ahunhu mienu a sorry yenhwe ade yenhwe ahunhu mienu na yenhwe de ebesie akola na de ade e no de ayo entro nko ache se mo de Ghana fo de entro nko na hye monum Ghana fo entro hwe mami wo twantro so wo se eche ho wo church as antibia minim no Ghana ho entro nko everything about it is a lie Ghana fo musuban no ebi no Ghana fo musuban no ebi no Ghana no musuban no ebi no obi pewa what was it me cry the chama one is so go and ase Tracy ne ma me asantini na ne papa ye but yes say no ye yi asantini kura fi ho Tracy yaje no yaje na kan ye ho ai ye yi 50 they say ya man 100 they won peno won mra no bebo me ya ma Tracy 100% tani to say me am gina hoyi wa won pe bra na bebo me and I Tracy go asante fo ni mu ase and Tracy ya ne and Tracy ya ne and Tracy won go obi ani mu ase o Tracy won go mu na mo tarnish ni image mo na mo pe kwa bi so na mo de fa akra no ho dey politics mo na mo pe se mo gu akra no ni mu ase but we yen pe de me sa bo mebo
Tracy muntimi nya ni foko. Muntimi nya ni hui. Mupa me dem montrai akwala no. Montrai akwala no. Montrai ka obe hu se sa bibi wo ho. There is something bibi wo wiase mu. Montrai akwala no. Ka mo bo se bibi wo wiase. Ade akwala ba ko every blessed day. Say what ho kra won kasa yo. Masa akwataage no. What who I want kasaya no, masa kwa tag no. Eno so e dey asem no. Ah? Mo nim say Tracy, your friend say, ni could e be ma you won na wo ye kra, esan ye menua. Ah? Wonu chuka e na wo yi. Say mo problem any dey wo hin. Ade Ghana fo binum ede eyi bi ahye wo mo nsem ena de omo pe bia na omo ye ena nkwase asem ena che Ghana fo God, we have a big problem to tackle. If you don't know, Ghana we have a problem pa. Your cases were lawyers so your cases were he wo ento entina what to the Tracy asem aba beti na hono mo enka to a kasa Tracy asem ka ko bi wo na wanka kona ba wo so wuti abroche ni bi o. What's your brocheni be? So, Ghana, no, some of the sour mo, a bansan be the doer. Why you go smell pepper? Obe who Uncle Tracy Assembly. She's there. One no one at Ghana ho. Ghana for ni binum nim nyansa. Ghana for ni binum omu nim nyansa. If you do me, I do you. Obi ba no abeka say this mama ka samba akonchire mu. Brony, what me ye brony ye juma? Why ye na no tria wo ka no? No asaka thank you. And yes, I here for your friend is say bio Ghana, me say Udra bo chabe who says Ghana kweskani bi eni ho. Wudru Ghana bo the says kani bi akra ni Ghana ho. What me hu ukọ bi fie pa ye invite us kwa party na wedding. Na kokko hu obi cast bi esi ho. Wo just say when Ghana for di jo mo num no. E to pa say Tracy adwuma wa ye wo wiase mi. Say fie na wotimi nto ana. E fie na wotimi nto. Mi no mi enu ene ye ti abroche na edisika ma ye nua no so mu nsidan. Hwe eda na ye edisika no ma no wo so mu fansi no. Ka e betimi ato say fie na ma na twem. But say sika na wo nua no de ton sa akọ yi ase. Say sika na no de be ma na guess. Say sika no de be ye bibia nti de bia no na ye no. Yen. De bia no na ye no na ya ka ekire. But in case Ghana hono Ghana need sidan ya wo sidan ntem ya ye tabroche no ena sister na say ye no mu de ye didie ye ena mu de ye didie enti so obi ti wona so wo bone bra na so wo ye say ya say the mindset no ya brainwash Ghana for say Tracy ni fie ne bibia ye sent no wo mu Ghana for omo makoma no eye black mentality, black mind, no sense Ghana for binum ahoya Ghana ni wade kwa na so wo pebia so be ka cha say oh auntie remote you here dey na onya ya no obo so asate ka ho sem wo kire ebi e na mode ye friend say Tracy ebi e na Tracy na fofo na omo ho no mo no me abrocha me to me di adamfo madamfo ne be ma me ne te asa ene me ma asa because me wo say Ghana ni so woni Ghana ni ya ade a Ghana ni bia no otwe ba pull him down no otwe Ghana for person mu bubu mu jija Ghana atade enti Ghana ni kwa betu no ayaka atade a so Ghana bet sana Ghana for musu ba tie abrabo no ebu abowa amani mbumbo. She's young and wodi the mentality and wonya odinema. Leave this girl alone. Munja akwala no want any baby no money bra. But nobody can kill no. Me na me ka che obie no me ultimate tempti akwala no. Obie no betima tempti akwala no. Ke e be kire mo say yen baby aye free no. And then cham ene esom wo mo. Ke be kire mo say yen and then cham na esom so de bia ba me ka kire mo. Me say me nkwaya de sa meta so fa bible ntu manim. Yen me ka to Tracy ka samote. Yen then cham yen then cham. Enti wa wonnim sa akwala no. When you lie every lie no. Ye be yi bibia to nchen yo. Ye do baby o de be ko say do be fa baby.
Ade mami oba ye wo twantro enti Ghana for enti yakase de bia wo twantro no enti munjai the best wo twantro no munjai last Sunday and Tracy poto but this people nyankofo mu follow wo akwala na wo no ba na obeka ne mind no mami ka asamba akonchiro mo amoka mo pay akwala na attention akwala ne the camera si nanimu a if it's a president kura no eba se obema speaker wonya bi eno na mo hu se people are listening to her enya grofo na tano eya mo hwe the comment section mo yesa mo problem pa ene de wo he mo problem ene de wo he wo ma mi se hefa na uti o se hefa na uti o he ma ja hwe oba ma me no te hefa me na me bentie no po ma me no wote he wuti abroche wo ba abroche no wuti abroche no wanya bibia kura na wo hu nyansa wo ma me a wo kokona aba TV se wo ba abroche no nti wanya sika wanya bibia no enti wo hu nyansa why is wo ba ye wan for woni man ba camera nim se me ma ba camera nim no ade tena wan fa wonim ama camera nim se me se ma ba begina ho no na me yi me gas no ade tena wan fa wonim ama na wote ho no na wo ye kuna ba so se wo kuna ba we deal with you wo ade na de bia na ye ko frefrefre kobo wo na ayese Mama na wo friend no this woman is lying asema wo kan bia ba kokura anim sa wo Tracy ho asema baby sa na busuafo wo Tracy age bra baby sa me na me ka Tracy age nchiro me na me wo fa ba no the last time we started ye papa no and I me na me pese me ba social media kwa na ba na be blast mo this time also mo say ba me wo say yes ndua bobi na asefo okom he me ka achep akra ne kra ekura nyankopon enkura nipa Tracy kra ekura nyankopon enkura nipa and she choose what to serve wonye botro bojo akwala no wonye botro bojo Ghana for mo kwaya ade a mo see your friend say money pause ne na sefo ne hwan money pause ye bisa what is the duration money pause 50 to 51 and I say we need yi kakra bi asa this woman ne bad intentions minim de woman is scam minim de why de ade a wo ba beta na sha kwala no image sa wo ye hwan wo ga so obi suro mo obi ansuro mo sa oba no obedi obi atema abo akase e na kwala no ayese he stress ye dua ya gye no